reka dusome ijambo ry'Imana hano. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 12 n'umurongo wa 28 turangiza wa 31. Ni ukumwe mu banditsi yumvise baje impaka amenya yuko abashubije neza, aramwegera aramubaza ati mbese itegeko rya mbere muri yose ni irihe? Yesu aramusubiza ati irya mbere ngiri ngo umva Isirayeli, Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri ngiri ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, nta rindi tegeko rirushijeho gukomera. Amen. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Kubw'iki gitondo ciza tubonye c'umwihariko kitigeze kuboneka, kitazongera kubaho kandi kitazogaruka. Imana ishimwe. Shimye Imana by'umwihariko kuko imboneye uyu mwanya. Iyi gahunda nayifuje kera kuva itangiye, twatangiranye nayo ariko irananira pe, kugeza no mu kanya yarinaniye, ariko Imana yo mu ijuru ishimwe kuko ingejeje muri iki kirambi no muri iki cyicaro, ikaba impaye umwanya wo kuvuga ijambo ryayo. Ndayishimiye. Ndabashimiye abayobozi, mwagize neza, mwahumekewe n'umwuka w'Imana kuzana iki kintu kugira ngo tubane. Hari umumama wasenze mu gitondo aravuga ngo amajwi yacu azaca mu kirere ngo ntitumenye aho ahuriye ariko tukabana. Uko niko biba bimeze. Imana rero ishimwe yadukoreye iki kintu ciza, ihabwe icubahiro. Ubundi nshimiye n'abazungu, abanyabwenge babasha kudukorera ibintu bisa gutya. Nza nkunda kuvuga iminsi yose kuko ivy'Imana byose yaremye yabiremye ku nyungu zacu, nabo Imana ibaha umugisha. Ndashimira abataramye baba kuri iki gitaramo ca buri gitondo. Mu minsi myinshi iyo yananiye nza nkurikira audio ngafashwa. Twari tugize iminsi twumva amakuru meza, nzanyakurikira nkayohereza n'abandi. Nshimye Imana rero kuko imfashije uyu munsi ikabona ko ari njyewe ugomba kuvuga ijambo ryayo. Imana igize neza. Muririmbyi yaravuze w'Igiswahili aravuga ngo kwa neema tumekubaliwa na Mungu, kwa neema kubwa zaidi tumepata kumtumikia. Umuyobozi yampamugaye nkabona wampamugaye, nkabona wambuze, ariko data wo mu ijuru angiriye neza. Reka tuganire ijambo muri iki gitondo ry'itegeko rikuru Imana yadusigiye, Yesu yadusigiye mu isi. Kuko Yesu yaje mu isi akora ibyo kuducungura, ariko adusigira n'ibigenderwaho. Yarakoze ahabwa icubahiro. Kera kose twavuganiraga n'Imana mu kanwa k'abahanuzi. kandi karavuga aragaruka. Yesu aje kuducungura, abambwe ngo yarangije ibyo kuducungura, kandi yaraje munsi ntiyicara, yaraje arakora. Muribuka hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 9, aho umura impumyi ngo baramubaza bati se iyi mpumyi uyihumuye gute ku isabato? Barababwira ngo ko ndakora imirimo yo wantumye ngo gutarira. Haleluya. Nta mwanya mfite wo gutegereza ko amasabato yorangira, naje gukora umurimo w'uwantumye hakiri kare. Kuko ngo ni igihe bugiye kwira. Ubwo yavugaga kuko akora mu minsi mike, mu myaka migufi akazosubira kwa se, akazaja gutanga raporo y'imirimo yaje gukora, ariko akagenda neza neza Yesu ayirangije. Imana ihabwe icubahiro.
ubwo rero abana n'abantu muzi ko Yesu yavutse batamushaka avuka bamwanga yaje mu bibe ntibamwemera ariko twebwe tugirirwa ubuntu ijambo ry'Imana riza rivuga neza zavuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana abo ni twebwe twagiriwe ubuntu bwo kumwemera twizera izina rye si uko twari abana be muri iyi nzu yarahakanye aravuga ngo si uko nari mwiza haba namba ni ubuntu bwa Yesu yangiriye Imana ishimwe yego amena Yesu avuka mu buryo muzi Yesu akura mu buryo muzi amakuru ya Yesu muri iyi nzu yavuze waza akunda kumva amakuru y'umurwa hari igihe umuntu azumva akunze nko kuyavuga Yesu yavutse mu buryo bugoye ariko byari byarahanuwe yari yaraje kujuza ibyamuhanuweho Yesu yakuze mu buryo bugowe kandi cyatumye ayobera abantu cyaragaragaraga kuva kera abisirayeli bari bategereje ko bazobona umwami uzababatura akavuka ari Mesiya mupakali we wa Bwana umuntu mwiza ukomeye wasizwe Yesu amaze kuvuka avuka mu buryo busa n'amafuti icyambere abyarwa n'umukobwa udafite umugabo Imana idufashe amena icya kabiri na se wari ufiyanshije mama wiwe yari umukene abo twitaga kera ngo n'abameniziye ubu sinzi uko bazababitaga muri iki gihugu ariko ababaje mbese ni ababaje ibyo bintu ntibyumvikanaga Yesu ntiyavukira muri kapitale avukira iriya hatova ikintu cyiza akagaragaza ubucika intege kwiwe no kuba umuntu woroheje uri hasi cyane kurusha ibindi bintu byose kandi ngo aje gukura akavuga ngo ni umwana w'Imana ibyo bintu bikayobera abantu hari ahantu uzasoma ngo ibya Yesu ngo birabayobera yego Imana idufashe amena Yesu yobera abantu ibya Yesu birabayobera ibya Yesu birabacanga hari umunsi umwe muribuka bamugendagaho cyane amaze kwezuza imyaka yo gutanga umusoro umunsi umwe baramubwira ngo nazane amafaranga kandi Yesu yari umukene hari aho dusoma ngo Yesu masikini isomo rimwe twigaga yari umukene utahagiraga ifaranga Yesu yagiraga urukweto rumwe n'ikanzu rimwe yasaga n'abigishwa yari umwana w'umukene yari yaraje yoroheje ariko akavuga ngo ni umwana w'Imana ngo bamubwire ngo nazane umusoro nta faranga yari yibiseho uretse ijambo ry'Imana yari yibiseho rikomeye ryiza ryuzuye imbaraga zose haleluya amena amena umwigishwa we bari kumwe Petero ngo aramubwira ati genda muri iriya nyanja nushika ufata urufi numara kurwasamura urarusangamo amafaranga akwiriye abantu babiri uze twishure kuko Yesu ntiyaje kubangamira Kayisari bakabona ibyo akoze bakabona n'ibitangaza ariko bamureba bakumva ntiyo bamasiye umunsi umwe ngo baramubaza bati ese wiyita umwana w'Imana barabwira ngo mutonyizezwa n'ibyo nkora mutonyizezwa n'ibyo mvuga Bwana asifiwe amena ngo muze munyizezwa n'ibyo nkora karavuga ya karavuga apfukame kubwe kuko natwe n'uno munsi tumupfukamiye ngira abakorari baza baririmba neza bakaririmba ngo Mana ngo tuzagucurangira tukuririmbire ngo no gupfukama tuzabikora ngo no kuguha icubahiro cyo n'itegeko bakabiririmba gutyo kuko akwiriye guhabwa icubahiro n'umwami yego nuko Yesu akura muri ubwo buryo akura batamushaka yazura Lazaro bakabimuziza cyakoze cyose yakiza abanyabibembe akabizira yahumura impumyi akabizira noneho ngo habe umunsi umwe ngo bashaka kumutera amagambo bamugisha impaka kuko no mu buhanuzi n'igihe havutse munsi bamusingiriza Simiyoni yuzuye umwuka Simiyoni yaravuze ngo uyu nguyu ngo azaba ikimenyetso
kigirwa impaka. Uyu ni ikimenyetso ngo kigirwa impaka. Nuko niko byari bimeze kuko Yesu yujuje byari bimuhanuyeho byose. N'ubu impaka za Yesu ntizirashira. Yego. N'ubu ntizirashira. Aho dutuye n'aho mutuye Mm. abantu bose baza bumva impaka ze. Uhura n'umusilamu ni impaka, nuhura n'abakomite ni impaka, uwo muzohura wese yaje ari ikimenyetso kigirwa impaka. Bamugira impaka kandi byari ngombwa. Iyo bavugaga ngo yavutse uburyo butari ubundi bw'abandi bana ni impaka. Iyo yavugaga ko uri umwana w'Imana ni impaka. Iyo yavugaga ko azopfa ku bwacu ni impaka. Uko niyo mibereho ya Yesu. Yego. Nuko noneho ngo umunsi umwe ngo batangira kumugisha impaka. Baramwegera hariya twasomye ngo baramubaza ngo ese ngo ko hari umuntu wapfuye agasiga umugore uwundi akamujana agasubira undi agapfa akageza barebaga bose muza musoma ngo se nitugera mu ijuru umugabo wiwe ngo se ni uwuhe. Umva ko bazashaka kumugisha impaka zo kugira ngo bamuremerere. Yesu yari yararuhiye muri iyi si ariko Imana ishimwe kuko yatsinze isi na Satani. Yego. Imana ntabwo ishimbarira. Amen. Nuko ngo barababwira ati Israel we mwarahabye we mu ijuru nta bagabo nta bagore. Undi ngo aramwegera ngo aramubaza ngo ese ko bari mu kutubwira ngo dutange imisoro mbese ndagira ngo niyo twitaga kera ngo ni ukurambura. Yesu ngo arabasubiza ati mukabyanga se ese biremerwa? Ngo arababwira ngo nimumpeze urufaranga hano, nimumpeze urupiya hano. Ngo ararureba ariko Yesu yazaga amera neza bene da. Umuntu waza gusubiza agasanga ubusubije uko utabajije ariko igisubizo cyiwe kikaba oke. Ngo aravuga ati nimuruzane hano. Ngo bararumuha ngo arurebe arababwira ngo none se iyi foto ni iyande? Ngo baramubwira ngo ni iya Kayisari. Ntibari bashaka kubabwira. Ngo arababwira ngo Kayisari mu mupe byake. Kayisari ni mugezi byiwe. Biragaragara urimana ifoto urufaranga rwa nyirarwo. Ubwo bamutegaga imitego kugira ngo avuge ngo akureho imisoro abarwanyije Kayisari. Kandi niyo nubwo abafarisayo ngo arababaye umunyabyaha akabasubiza uko batabajije ariko igisubizo cyo kikaba cyuzuye. Ndiye jiula mahitaji yako yote. Yesu yosubiza icyo ushaka cyose kandi kikaba ari ukuri. Nibwo buzima yabayemo. Ndibuka n'umunsi bamuzaniye umugore wakoze ibyaha bamubaza ngo bamutera amabuye kuko yasanze itegeko rihaba kandi Yesu nta kintu na kimwe yifashishije kitavuye mu gitabo cy'Imana, mu muzingo w'igitabo. Noneho ngo baramubwira bati uyu mugore yakoze ibyaha kandi itegeko rya Mose riravuga ngo tumutere amabuye. Baramubaza ngo Yesu arabivugaho iki? Ariko Yesu ngo arababwira ati utarakoze icyaha namutera amabuye. Buriya nta kindi bari babizaniye, bari baje kumva nimba yobasha kuvuga ngo afite ubushobozi bwo guhangura ngo bice umuntu. Icyo ngicyo ntiyarahuye nacyo, ntiyari leta, ntiyari umunyapolitiki. Icya kabiri birumvikana. Yego. Icya kabiri kwari ukuvuga ngo navuga ngo ntibamutera amabuye ngo abe yishe amategeko ya Mose. Kandi murabizi mu Bisirayeli wakoraga kuri Mose agatuka ngo n'Imana nta kundi urubanza rwari rumugezeho. Ariko Yesu agasubiza uko batuvuze, agasoma ibiri mu mitima yabo, arababwira ngo utarakoze icyaha ngo yanditse hasi ngo bose bonjoroka urubanza rwa Yesu rugasinda rutaburanye. N'ibyo bamuziza uwo munsi ngo baramubaza batese none umwe mu abanditsi bari abanyabwenge, abanditsi bari abahanga. Ngo aramubaza ngo se Yesu we muzi ko wari ufite amategeko 10 barishiriho amabwiriza 163. Ayo yose yarabarebaga, ayo yose yarabagengaga, byari ibibazo kari akavuyo. Ngo baramubaza ngo se Yesu we umwanditsi ngo yumve baje impaka amenya ko yabashubije neza. Ngo itegeko rya mbere muri yose ni irihe? Ngo Yesu aramusubiza atumva Isirayeli we mwabaye gute? Itegeko rya mbere Imana ishimwe
Amen. itegeko ridasubirwaho ritagoye. Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Mu yandi magambo niyo mana yonyine, nta yindi mana iba ku ruhande, nta yindi mana iba munsi y'ijuru, nta yindi mana iba hejuru y'amajuru, nta yindi mana iba hirya no hino. Imana yacu niyo mana yonyine. None rero ko ari Imana yonyine, ikindi kiri hehe? Muze mukundisha Imana umutima wanyu wose, muze mukundisha Imana ubugingo bwose, muze mukundisha Imana ubwenge bwose, mukundisha Imana imbaraga zose. Imana ishimwe. Amen. Mu mibereho uza wumva ukunda Imana, nuryama ukunda Imana, ubuzima bwawe buhinduka Imana, nusinzira ukunda Imana, nuba uri umukire ukunda Imana, niba uri umukene ukunda Imana, niba uri imbaraga zose n'ubwenge abukontorore amagambo yawe nimbara ikintu cyose uzukunda Imana. Amen. Ati iyo nturyumvise atari ko reka nkubwira irya kabiri naryo Yesu bazamubaza agashiraho na B kandi bigasa. Baramubwira ngo umva irya kabiri, ukunde mugenzi wawe kuko wikunda, ngo kandi ngo nta rindi tegeko ngo rirusheho gukomera. Imana ishimwe. Hallelujah. Ngo wa munyamategeko aramubwira ntawe uzugisha Yesu impaka, nubwo bazavuga ngo nuko kugirwa impaka ariko ntawe uzugija nawe. Ngo aramubwira ngo ni ukuri, ngo uvuze ukuri, ngo nta rindi tegeko rirutiri, ngo kuko ndetse amuvugira n'ukundi ngo habe n'ibyahanuwe ngo ni umubiza byuzurira. Ni ugukunda Imana no gukunda mugenzi wawe, niryo tegeko rikuru. Ayandi mategeko yose, iryo tegeko rihatse isi n'ijuru. Ni itegeko, iyo ni Imana yuzuye, kuko Imana ni urukundo. Ukunda Imana n'umutima wose, n'ubugingo bwose, n'imbaraga zose, n'umutima wenyine. Wumve gusa umuririmbyi yaravuze ngo ujitowe kwake Yesu roho, mwili na akili, vyote vya maisha yako anataka kukasa. Wibiremo, winjiremo wese. Ngo nurangiza ngo uzukunda mugenzi wawe, uhesabu mwenzako kuwa bora kuliko wewe, ngo uzukunda mugenzi wawe ngo kuko wikunda. Paulo yandikira Abakorinto arababwira ngo mwabakorinto mwe, yari yarageze mu Bakorinto agirira ibibazo, ahasanga impaka, bari abakire, bari abantu bakomeye, ababwiriza ubutumwa. Yavayo abandi bakaza bakababeshura, bati uriya Paulo azana bashuka, ese Paulo yigeze agendana na Yesu? Se ejo bundi ariko yica abakirisitu? Ico cyari ikibazo. Akomeza abandikira, rimwe na rimwe agasanga ntibabivuyemo, abandikira urwandiko rwa 13 ku murongo wa mbere, aravuga ngo ico muzokora ngo n'ubwo umuntu yoza avuga indimi z'abantu. Maravuga. Karavuga. Mvuze izo ndimi ariko ndafite urukundo, ngo mba meze nk'icuma kirenga, k'ikintu gisakuza, ngo kidafite uko kivuga. Ariko ngunda ko yavuze ngo urukundo ngo ruza rubabarira byose. Urukundo ni nk'Imana, ni Imana ngo ruza rwihanganira byose. Muzi ukuntu Imana izi twihanganira n'ukuntu izi tubabarira. Ngo kandi urukundo ngo ntiruza rwishimira gukiranirwa k'undi muntu. Urumva ukuntu urukundo rusa n'Imana, ntirwonezezwa n'ibyo nakosheje, ntirwo byamamaza, ngo ahubwo ngo ruza runezerezwa ngo n'ibitunganye. Aravuga ngo urukundo ngo ntiruza rukeka ikibi, ngo rugende rushibotoza, ngo rukeka ikibi ku muntu wese, ngo ruvuga ngo buriya runaka nubwo ameze kuriya, ntiruza rukeka yemwe, ngo nta n'ishari rugira, ntiruza rugira ishari, ngo ntiruza rwirarira, ntiruza rwishakira ibyaro, ngo ruza rwemera gufashanya, ngo ndetse ntiruza runarakara. Ndumva urwo rukundo ni Imana yuzuye. Paulo arababwira ngo kandi ngo n'ibindi bizashira no guhanura, ko ariko urukundo ruzasigara. Imana yacu nishimwe. Amen. Paulo avuga ukuntu urukundo
ndarutangarira urukundo ngo ntuza rukeka ikibi ngo kandi ngo ruza rubabarira ibintu byose utekereze kubabarira byose ngo kandi rukihanganira byose ngo kandi rukizera umuntu uko avuze uko niko urukundo rumeze yego tugaruke ku itegeko rikuru imana yasigiye abantu yadusigiye no kuja mu ijuru yadusigiye inshingano nkuru aravuga ngo tugende mu mahanga yose imana ishimwe twaragiye nimugende mu mahanga yose enendeni ulimwenguni mote ngo mugende mufate abantu mubahindura abigishwa banjye yego ngo kandi mubigishe mubabatize nimurangiza namwe mubatume nimugende ngo ariko kandi ntimugire ikibazo ntimugiye mwenyine ndi kumwe namwe niko pamoja nanyi hadi ukamili kuwa dahari kugeza ku mpera y'isi zaba ndi kumwe namwe amena jewe ndi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi iyo ni inshingano kuri yadutumye imana izadufasha hari ikibazo kiriho muri iki gihe ni uko abantu aho guhindura abigishwa abandi bari mu kugenda bagahindura bakajana bahinduwe ariko cyari cyiza ni uguhindura abantu bafite ikibazo nyine ushaka kugira ikanisa ari mu kurikura mu rindi ariko hariya ntaca abakozi kugira ngo ugire ikanisa ni ukugenda uhindura ukagenda ushaka nubwo atari ryo jambo nagiyemo ariko nari mvuze ku nshingano nkuru yadusigiye ukagenda ubazana kwa kundi umuririmbyi yavuze ngo byaba ari byiza Yesu ngo ko bwoza bwira tukaza ngo tukakubwira ngo twiriwe dushaka intama ukavuga ngo nginzi turazishuye uzishire mu rugo umuririmbyi w'igiswahili yavuze neza cyane aravuga ngo hata ukiwa mdogo sana enda upesi shambani mwake labda utalilokota suke lililoachwa na wenzako haleluya haleluya nubwo wowe uri mutoya uje mu mugoroba nubwo wowe uje vuba ariko nawe genda mu murima genda vuba mu murima niyenda byenda ahari uwo genda utoratora bwa busigati bwa bundi bwage busigara inyuma nuba arabohoje cyangwa bagahise abona ab'igiciro imbere y'amaso ya Yesu iyo ni inshingano yadusigiye ariko reka tuvuge ku itegeko rikuru yadusigiye itegeko rikuru aravuga ngo ni ugukunda imana n'umutima abantu bikaje kubagora tukavuga ngo dukunda imana ariko tugasigamwa agace hariho umuntu iyo ntekereje wakunze imana n'umutima we wose n'imbaraga zose n'ubugingo bwose n'ubwenge bwose imana ishimwe imana ingiriye neza Aburahamu yakunze imana kuva igihe imana iremye abantu muri gahunda yayo imana yaremye umuntu ikunda umuntu kuko yadusomye mu migani azavuga ngo yahozeho ngo ari umukozi w'umuhanga ngo ariko ibyifuzo byayo ngo ni umunezero wayo ngo ko hari ukuzabana n'umuntu yaremye tukiri mu mugambi w'imana itaraturema isi n'ijuru bitabaho bitaraba Allah Agarutse. remye umuntu imukunze connection kwirabanza ikanga akasubiremo yego iri mu muntu umukeneye twari tuvuze ko indirimbo ya Zaburi zivuga ngo umuntu niki kumwibuka ngo cyangwa kugira ngo umugenderere ngo ushake kumugira nk'Imana rurema ngo haburaho hato cyane ico gihe twari mu mugambi w'Imana ariko Imana imaze kurema umuntu vuba cyane murimvye yaravuze ngo Imana yarishimye cyane ngo imaze kubona ivyo yaremye ngo byari biboneye tanenge yari yabirebye neza aravuga ati okay ibi bintu ni byiza ngo amaze umuntu iramurema abumukurambere inyamaswa n'amatungo ngo abyita amazina ariko ngo satani aje arusha abantu akabaha ibishushanyo akababuza agaciro akabarusha Imana itubabarire amena aravuze ngo yabahugije umuremyi ababwira ibinyoma sibyo yego ngo abahemukira iteka niwe mwanzi ukabije uwo munsi gawe ibinyoma iyo Adamu na Eva ikibazo kiba kirabaye nabote yaravuze ngo ubugome wanatangira ngo n'ibiriyo byanatangira ngo idahorira dakwa ubutaka buravumwa ariko nanone
imana yanga guheba umwana w'umuntu. Imana ihamagara Nowa, nanone ibyaha biragwira. Imana irongera nyuma ya Nowa ihamagara Aburahamu. Aburahamu, komantere za Bibiliya ziba zivuga ngo, ntabwo tuba tubisoma muri Bibiliya, ariko komantere ziba zivuga inyigisho umwuka yahishuriye abantu. Aburahamu ngo yazaga yicara, yari yaravutse mu muryango ukora ibigirwamana, ibyitwa imana. Kuko n'ubundi umwana w'umuntu kubera kuzimagurika no gupapasa, abantu bagashaka imana, imana irabura, imana yihisha abantu. Ariko mu bwenge bw'umuntu, umuntu agashaka imana, icyo ashaka akakigira imana. Birumvikana? Yego. Umuntu agashaka imana akabatse imana ibahewe. Wasingira ibuye ukaryita imana, yasingira amazi akayita imana, yareba ukwezi akayita imana. Niyo kamere y'umwana w'umuntu. Umutima w'umuntu ukaninginiya, ushaka imana yo kwegamirwaho, ushaka inkingi, ushaka imana. Aburahamu ngo akabireba, ngo akavuga ngo ise yaremaga, ngo yakoraga imana. Komantere uko zazivuga, ngo akavuga ngo nanone nubwo ari uko bimeze, nanone hari indi mana. Ese ibi data yaremye mu imana byaremwe n'andi? Yego. Birumvikanye? Ibi data zarema mu imana byaremwe n'andi. Komantere uko zazivuga. Icongeraho, ihese z'imana nzanyanika nkanura ni bwoko ki? Ese z'imana n'umunsi niba nazinyagije ko zitarandega. Umutima wa Aburahamu ushaka imana, yabona izuba akavuga ngo iriya zuba niba barigize imana, ese ryaremwe n'andi? Ese iriya nyanja bayise imana, yoba yararemwe n'andi? Imana iritegereza, ibona Aburahamu aza ashaka imana, iramubwira ngo Aburahamu we, ngo vyuka, ngo vyuka, ngo vyuka, ngo vyuka uje mu gihugu ngo nzakwereka, ukure muri aba wowe wenyine gusa, ngo nzokugira ishororo, nzakugira ishanga rikomeye, nzaguha umugisha, nzaguhindura umugisha. Bwana asifiwe. Haleluya. Ngo nzogeze izina ryawe. Aburahamu aba yumvishije imana. Tuvuze kujana na Ruti no kujana na Tera, reka tugende ngira ikibazo connection yoja gupfa. Aburahamu ngo aragenda, agera mu gihugu. Tuvuga amaze gutandukana n'abariya bose n'abiriya byose, imana yongera iramubonekera kandi Aburahamu ngo imana irongera iramubwira ngo azabyara. Umugore yarashaje. Iriya mana Sara yaravuze ngo ntakinanira imana mu gihe cyashizweho, niko abamarayika bamubwiye. Mubwira ngo azabyara, ategereza isezerano, ategereza isezerano kuko yakundaga imana. Turi kumwe? Yego, turakumva cyane. Ategereza isezerano, Amen. ategereza icyo imana yavuze kuko yakundaga imana n'umutima wose. Ibaza ukuntu imana yokubwira kubera kuyubaha ukava iwanyu ukagenda iyo utazi, agenda iyo atazi. Yakundaga imana n'umutima wose, n'imbaraga zose, n'ubwenge bwose. Yakundaga imana. Ngo amare kubyara umwana, ngaruke kuri komantere ngo imana ikamenya ati Aburahamu arankunda. Ibi byo Aburahamu arankunda. Ariko se abantu bazabwirwa n'iki ko Aburahamu ankunda? Ese niki nzakora nkadekarara ko Aburahamu ankunda? Muri ibyo uzi ukora nka Aburahamu, uza wubura amaso urangize ngo nubara inyenyeri, nyota ukizihesabu, imana ita ota. Aburahamu, imana ishaka kugaragaza ko Aburahamu ayikunda n'umutima wose. Biramubwira ngo Aburahamu ngo uzuntangira amaturo, kandi ndabizi ko nkunda. Ariko noneho Aburahamu, hari icyo ugiye gukora, hari icyo ugiye kunkorera. Ubu ngubu noneho isadaka nshaka, ndashaka Isaka. Ye baba we, ndashaka Isaka, umwana wawe ukunda w'ikinege, umujane ku musozi, ugende uje kumutambira. Ijambo rigoye cyane, ariko gukunda imana n'umutima n'imbaraga n'ubwenge, vyote vya maisha yako, ubuzima bwawe bwose. Aburahamu yakundaga imana n'umutima wose. Biramugora ngo akazuka akareba aho umwana ari, niko inyigisho zazivuga. Akabona umwana we n'umwana ugomba kubaho, akamwishimira. Agasa akareba iyo nyina w'umwana ari, akumva iryo jambo ntabwo ryoroshe. Yego. Oh my God.
imana nta kindi kirenga kuri iki, uyu mwana wanje ndamujana. Hari indirimbo izinezeza kandi igatera n'ishavu izivuga ngo amuka Ibrahimu alfajiri, arabyuka mu gitondo akatandika kupunda akatoa kuni, abatura umwana mu bitotsi. Ndavuga ngo ari amuka alfajiri, yabyutse mu rukerera akanguranya umwana. Cyo kintu mugitekerezeho, amuka alfajiri, agenda aho umwana ari, umwana utazi amakuru, umwana utazi byose agiye kumukorera. Ntabwo byoroshe. Aramukangura, aramuzusa, umwana w'umusaza aramushorera. Mugendana iminsi 3. Sobanuza ngo kwarukira ngo reka ndebe ko bwira Aburahamu akinkunda we. Imana ikagenda, ukira Aburahamu agikunda Imana, ugaca mu gitondo Aburahamu agikunda umwana, agenda ngo urugendo rw'iminsi 3. Haleluya, amen. urugendo rw'iminsi 3. Umuririmbyi yaravuze ngo mwana wa Isaka aliyemfurahia, kipeo cha furaha ya uzee wake, matumaini yake yote ya dunia, kafara atakayotoa kwa Bwanake. Haleluya. Haleluya. Aravuga ngo uyu mwanangu Isaka ninamfurahiye, azanezeza, azantera imbabazi. Ni kado, ni kipeo cha furaha, niyo kado y'umunezero ya uzee wangu, ubusaza bwanje. Yagereka ijambo rivuga ngo ni matumaini yote ya dunia, nta kindi kintu mu isi niringi ngo nkeretse Isa, lakini ni kafara nitamutoa kwa Bwanake. Kunda Imana n'umutima wose, ukunda Imana n'ubugingo bwose, ugakunda Imana n'ubwenge, ukarara ukunda Imana, uca gutamba umwana, ukabyuka mu bitotsi ukibatura, uja gutamba umwana ugakunda Imana, ukamujana mu mbeho ugakunda Imana. Aramushorera, waragenda agenda ku musozi wa Moriya. Ntiyamutambiye imbere y'inzu, amujana ku musozi wa Moriya. Ngo amugeze ku musozi wa Moriya, umusozi wari kuzamuka cyane. Uriya musozi wa Moriya uzugora cyane, ntabwo woroshe, ntabwo umusozi wa Moriya woroshe. Ngo bagere mu nzira, ngo umwana abaza se, imbona mwana yari yumvishe ibicuro ntabwo ubizi, ariko ngo abaza se. Kwarubwira n'iryo jambo naryo ngo ricumite se mu mutima. Imana itegereze uko Aburahamu abwira umwana. Nimba yariko atekereza ko amubwira ati niwe ngiye kwica, ariko Aburahamu ngo yizeye Imana, ngo bimuhanira mu gukiranuka. Haleluya, amen. ngo umwana akamusayini baba yake, ngo aramubaza ati se papa, ko mbona inkwi nkabona umuriro n'inkota turayifite, ariko se twibagiwe igitambo papa? Ntiyabitekerezaga. Nuhura n'ijambo bitotekerezwa, nanone uzuga umukunda Imana, no mu mwijima hose uzuga umukunda Imana. Aburahamu ngo akajibu kwa imani, isiyo na shaka wala kusani. Lakini Ibrahimu akajibu kwa imani, isiyo na shaka wala kuzania, kondoo mume kwa kafara wa shukrani, nina sadiki Mungu atajipatia. Haleluya. Haleluya. Aravuga ati ndizera Imana. Ngo yariko yizera akavuga ngo uyu mwana we ndamwisha, ariko urukundo nkunda Imana ntiyabasha kumpemukira ngo ngaruke gutyo. Ntaho nuseruka imbere y'Imana, Imana izamungarurira nkuzutse, nzamwica pe, ariko Imana yaje izongera kwa kundi kwayo, izongera imubumbabumbe, nzamugarukana tu. Amen. Ukunda Imana n'umutima. Iyo ukunda Imana ntutekereza ko aciye kwima. Kavuga ati umwana we ndamwica, ariko urukundo nkunda Imana n'urukundo Imana inkunda, uzorebe n'umuntu y'umukuru uzumva ko nawe agukunda. Ibyo ari byo byose irongera. None se yoreka ngagaruka imbere ya Sara gutyo? Ni na Haleluya. Yes.
amaze gusana ibicaniro azana inkota akakitwaa kisu amukingiye umwana birumvikana Yego. konekise kurambira ubwoba akakitwaa kisu amukingiye umwana amaze kumurambika imana ngo iratangara akakitwaa kisu amukingiye umwana halafu aliposikia neno tamu usifanyie neno sasa kwa kijana Hallelujah. najua wanipenda sana Ibrahimu haleluya Amen. wigirisha utwara umwana aburaha ndabimenye ko nkunda ndabimenye ko nkunda akainua macho yake kwa haraka tazama dume la kondoo nyuma yake aliyenaswa pembe zake kwa kichaka akamtwaa akombowe mwana wake ngo arahindukira urukundo imana ikunda aburahamu nta mukumbi waraho ariko imana iravuga ngo aburahamu ntiyogenda atantambiye kandi aburahamu ntiyo kwica umwana ngo aragenda abona ngo ansekurume y'intama arayizana ngo icungura Isaka aravuga ngo aburahamu ngo kwa uzao wako mataifa watabarikiwa kwa kuwa umenisadiki urankunda aburahamu urankunda cyane urankunda kurusha Isaka Yego. gukunda imana n'umutima wose gukunda imana n'imbaraga zose imana kubera gukunda aburahamu nawe ndavuga ngo kugeza ubwoko bukomeye amahanga yose azakwitirirwa n'ubu tuba tuvuga ngo ni baba wa imani natwe ubwacu tubyara rwa aburahamu kubera ko dukunda imana kuko aburahamu watubyaye twavutse muri ariya maraso twonsa ariya makakama natwe turamwitirirwa abizera bose twitirirwa aburahamu umugabo wakundaga imana n'umutima wiwe wose aravuga ngo irya kabiri ni iri ngiri uzi ukunda mugenzi wawe turi kumwe Yego. Amena. uzi ukunda mugenzi wawe uzi umukunda kuko nawe wikunda hariya mu butumwa bwiza Yesu aje gusezera aja mu ijuru mu gihe basengeraga amasengesho y'ubutambyi ngo yarabwiye ngo mukundane ngo kandi muzamukundana kuko naje nabakunze buriya harimo ijambo rivuga ngo mukundane kuko nabakunze ni ngo kuvuga ngo nubwo mwoba muri babi muzamukundana naje rega sinabakundiye ubwiza kuko nawe ntaciza mwari mwarangiriye umuntu waje bakamwica umwana wavutse akavukira mu giti isi yaje kumusezerera ikamumanika ku giti umwana wavutse iwabo ariko aravuga kandi ni bene wabo bamwishe ni bene wabo bamwishe Yesu yishwe na bene wabo kandi apfugwa akarengane ariko ngo asigaye atubwiye ngo yemwe ngo muzamukundana ngo nkuko naje nabakunze aravuga ngo ukunde mugenzi wawe ngo nkuko wikunda iryo jambo ryaje gutera impaka mu bantu ariko wabitekerejeho usanga ritagoye gukunda mugenzi wawe nkuko wikunda ni ukumukunda uko asa kose kakurya nawe wikunda uko usa kose nta muntu uza wiyanga ngo ni mubi nta muntu uza wiyanga ngo ararwaye nta muntu uza winena ngo ateye isesemi uza wikunda uko umeze kose uza ukunda mugenzi wawe uko ameze kose nakubera mwiza uza umukunda nakubera mubi umukunde nakugirira nabi umukunde ni nako kandi Yesu yabivuze yaravuze ngo mugende muzamukunda ngo amategeko azavuga ngo mukunda babakunda ngo ariko jewe ndavuze ngo mukunde n'abanzi banyu umuze musabira n'ababarenganya wanasifiwe Amena. muzamukunda n'abanzi banyu muzamusabira n'ababarenganya ni kuko niko bigomba kuba ngo kuko mutabikoze gutyo se jewe ndi Imana koza ngira ababi n'abeza ariko iyo ngiye kugusha imvu Amena.
nari mvuze ngo muza mukunda n'ababanga musabire nibabarenganya ngo kuko naje data wo mu ijuru nzangusha imvura mu mirima y'ababi kayigusha no mu yabeza. Nari mvuze ngo izigwa mu bishimbo no mu bigori ikagwa no mu rumogi rwica kandi ni ikiyozabwenge. Iravuga ngo muza mukunda abantu bose. Yesu aravuga ngo uza ukunda mugenzi wawe ngo umukunde kuko wikunda, uza wiyumva ico wifuza. Yaranabivuze mu butumwa bwa Matayo, aravuga ngo icuza wifuza ko bakugirira ngo nawe uze ukigirira abandi. Ico ushaka ko bakugirira ngo uze ukigirira abandi. Nimba wifuza kubaho neza uze uzifuriza n'undi. Nimba uza wifuza ko bakuvuga neza uze uvuga uwundi neza. Nimba uza wifuza ngo ico guha ngo utunge uza wifuza n'uwo bitanga, ariko nawe n'ibyawe ntuzubyiha ngo ico ushaka ko bakugirira. Uze ukunda mugenzi wawe kuko wikunda. Nimba ukunda ngo abana bawe babe beza uza wifuza na ba mugenzi bawe kuba beza. Nimba ukunda kuzamuka mu ntera uza wifuza kuzamuka mu ntera. Uze ukunda mugenzi udashingiye ngo yangiriye neza, uze umukunda kuko nawe wikunda, nawe utagize neza. Ariko Pawulo yarazi ibintu, yaravuze ngo nimba bishoboka ngo murwanye uruhande ngo muzamubana n'abantu bose amahoro. Wowe ku giti cyawe ukunde mugenzi wawe kuko wikunda. Naje ku giti cyanjye nkunde mugenzi wawe. Ndakeka abantu bazabura urukundo akazakeka ngo ruya runaka nubwo avuze kuriya ngo siko avuze. Oya, urukundo nturuza rukeka ikibi. Iki gihe umuntu asigaye akora ikintu cyose bakavuga ngo harimo inyungu, hari imvugo zateye ngo iriya ni business. Imana itubabarire. Siko bimeze. Yego. Yakora ikintu cyiza ngo kuriya ngo ashaka business. Uco ngico gikekeye iki? Mu rukundo ntawe uzi ukekera undi muntu. Uzi ureba ico ubonye kikaba ari co. Ukunda mugenzi wawe ngo dukunda abatwanga ngo tuba dusengera n'abaturenganya kandi biza bigora cyane. Ariko Yesu niko yadutegetse, ni itegeko. Iryo ni itegeko, ugenda urikunde nk'itegeko, gukunda Imana no gukunda mugenzi wawe kuko wikunda. Hariho umugabo ari warakundanye n'undi. Bibiliya izivuga ni byiza ko twavuga ikintu tukahakikisha n'amandiko kuko nyuma ya Bibiliya ayandi magambo twobona. Yego. Uwo mugabo ngo yari yarakunze mugenzi we ngo kuko yikunda. Dawudi na Yonatani, ayo makuru muzamu yasoma. Yego. Aba bantu bari barakundanye ngo bamera ngo nk'agati gakubiranyije, niko Bibiliya izivuga. Yego. Ngo bamera nk'agati gakubiranyije barakundana. Hariho n'umunsi umwe namenye ko bakundana naje mbitekereza. Iyo nibutse ko Yonatani yazaga yicarana na Dawudi bakiga kuri se wa Yonatani, nzavuga ngo ruriya rukundo rwari igitangaza. Ese umuntu aragoye, ariko yewe ngo bakicara ngo bakavuga ngo Dawudi ngo akabaza Yonatani ngo se Yonatani we ngo si so Jean-Paul iki yewe. Ijambo rigoye kuvuga we. Iso Jean-Paul iki we. Iso Jean-Paul iki barakundana. Kunda mugenzi wawe ngo kuko wikunda. Hari umunsi umwe Yonatani yamubwiye ngo ntako data azakugira. Dawudi aramubwira ngo nukuri yewe ngo mba ntumutabaho ndakurahiye. Iso igituma atazakubwira ko azanyica azi kunkunda, ariko hagati y'ubuzima n'urupfu ngo ni intambwe imwe. Imana itubabare. Hagati yanje no gupfa hasigaye intambwe imwe yo bisakanyica. Hasigaye intambwe isakanye. Abo bantu barakundanaga. Urukundo ngo rungana n'urw'umuntu yikunda, bagakorana ibintu z'ubwenge, bagakorana ibintu z'urukundo. Iyo musomye kiriya gitabo cya Samweli uzutangara ukuntu babikoze, amubwira ngo imyambire imbere yawe, imyambire hino yawe, akamusezera akamubwira ngo ariko numara kuba umwami ngo ntuzanyibagirwe. Kunda mugenzi wawe kuko wikunda. Ayo mateka murayazi. Yego. Ariko ngo bukeye nyuma y'uko bapfa, nyuma y'intambara ngo Dawudi aricara. Muri Samweli wa kabiri magambo ya mbere yari yararangiye, Yonatani yari yarapfuye na se. Ngo aravuga ngo se mwe mwasigaye imusozi ntimwomenya. Ariko ngo rukundo rurakomeye gushaka umwana wo mu nzigo. Aravuga ngo se nta makuru mwo bamuzi, nta koba karasigaye ngo ko mu muryango wa Sawuli ngo nkagirire neza kubwa rukundo. Hallelujah.
ngo yitaba umwami ngo aramubaza ngo se ni wewe se bati ni njyewe none wowe uzi amakuru nta kuba karasigaye mu muryango wa Sawuli ngo nkagirire neza atangira ngo kumubwira ngo haracyariho akana kamwe ngo kasigaye ngo kandi ako kana ngo karamugaye iwacu se tuvuga ngo kabana n'ubumuga ngo kandi kamugaye amaguru yombi mu yandi magambo ntakigenda imana itubabare mu rukundo ntiyazasuzugura ntakigenda mu rukundo ntiyazasuzugura ikimuga mu rukundo ntiyazasuzugura udafite amana abiki gihe basigaye bakunda umuntu ku nyungu ariko we aravuga ngo uko kameze kose kaba hehe se ngo kabiro de bari urukundo ruzoshaka umuntu wagiro de bari yo muri interieur ngo kabiriya ero de bari kwa Makira mwene ya Miyeri ubushakashatsi burabonetse ngo aravuga ngo genda ukanzanire haleluya Amen. ngo genda ukanzanire mu rukundo gukunda mugenzi wawe kuko yikunda uzi umukunda hari ukamukunda yarapfuye uzi ukunda ibyo yasize ugakunda n'ubusa yasize ngo ukunda n'itongo rye ndavuga ngo nimugende mukanzanire ngo baragenda ngo bakazane ngo gashika imbere ngo ni Mefibosheti ngo arakabwira ngo Mefibosheti we ngo humura kandi umwana yari yagize ubwoba mu rukundo ntihaba inzigo mu rukundo ntiyaza yibuka ibyatambutse mu rukundo ntiyazakibotoza ntiyazatoratora ubugambo bwabaye kandi ayo magambo murabizi ko Sawuli yangaga Dawudi yazaga amucurangira ahembuka akamutera icumu ariko ngo aravuga ngo Mefibosheti we ngo humura ngo kuko ntazabura kukugirira neza Amen. nzakugirira neza ngo kandi iyo neza nzakubwira ngo ni ku bwa Yonatani nzakugirira neza ku bwa Yonatani Hallelujah. ku bwaso twakundanaga kuko nikunda kuko umwana wanje we kimuga ntomwanga kuko umwana wanje wagowe ntomureka nawe niko nzakugirira ngo uve ico nzagukorera icambere ngo imisozi yega Dawudi yarazi byo kwa Sawuli yaraharerewe amaze kwica umufilisitiya agamutwara yagiye ko imisozi yose amasambu ndayazi ntuzarengana wanasifiwe mu rukundo ntawuzi urukundo arengana ni byiza mu rukundo ntiyawuzi urengana undi muntu ntiyerengana uhari ariko urukundo rudahari naratangaye iki gihe umuntu asigaye akantu gatoya ati faranga undi akayatora uwundi amuruzi ntakubwira ngo barakwibye ariko mu rukundo ntazareka bakurenganya mu rukundo w'iki gihe rutahari umuntu aza kubeshera undi akamenya ko bakubeshera ariko nawe akavyogeza agaceceka ntiyo guhakanira ariko baravuga ngo ntuzarengana sinzareka ngo urengane ntiwarengana nzakugarurira misozi y'inyarurembo ariko kandi nanone nimara kwikuzanira nzakuzanira iruhande rwanje mu rukundo ntibaza banena ukuntu ni kuko yikunda mu rukundo ntibaza banena ngo kuvyo kurya vyo ngo uzahora urira ku meza yanje iteka ryose tuzahora dusanga ngo Mefibosheti aravuga atari ko databuja we jewe uri nk'intumbi y'imbwa niki gitumye unyitaho gukunda Imana n'umutima wose ugakunda Imana n'ubugingo hari undi mugabo wari warakunze Imana nawe iramwizera Imana iramwemera katugire tugana ku musozo dutanga umwanya muri iki gitondo ndanezerewe kandi ndanezerewe kare Imana ishimwe noneho uyu mugabo Mose yakundaga Imana iyo ukunda Imana uzuyubaha Mose yakundaga Imana mu buryo butangaje ijambo rya mbere mwibuka ko Mose yigeze kugenda agahunga afite ikese afite urubanza rutasomewe afite urubanza rutatsinzwe yishe umuntu iyi dosiye yari mbisi rwari rumutegereje turumvikana Mose ngo amare guhunga amara imyaka yarahunze tuvuga uko yavutse nuko byagenze ariko ngo Imana iramuhamagara Imana ngo imuhamagare ngo imutume kwa Farawo nimwumva ukuntu bigoye ariko Imana hari umunsi umwe nigeze kuyivugaho ikindi bati data nubwo wodutereza ariko ntiwodutererana ibaze amugaruye kwa Farawo yarahunze yafunganye urubanza rutasomewe
numva bavuze ngo bagiye gusomera imanza ngo runaka ngo yaraburanye ngo yabaye umwera, ibyo bikavugwa, abandi bakirabura, iwe ntiyari yareze kandi ntiyari yarirabuye, urubanza rwe ntirwari rwarasomewe, yari afite amakosa yose, yari yarishe umuntu, bari abanyagano buze amateka yabo. Ariko ngo Imana irabona agaruke kwa Farawo, ye baba we Imana sinzi umwanya umwe wogira ngo yagiye kumuta ngo muri ambushi, wabwira Imana ngo sinzi kuvuga cyane cyane ndagira ngo ukikiriza ku kibazo yari afite. Imana iramubwira ngo uzabimenya, iyo uyikunda izi kwemera, niko na wa mugabo yarirenze. Aragaruka agera kwa Farawo, ibyo yakoze byose kwa Farawo n'ukuntu yagendanye n'Imana mu butayu turakuzi. Ariko ijambo nakunze kuvuga, iyo dukunda Imana yewe n'umutima izi kwagarirwa umunsi umwe baramugamba ntiwotangara kandi bavukana mushiki we Miriyamu niwe wari mukuru, niwe wamureze, na Aroni nawe akaba umwana wa gatatu. ngo baramugamba, abantu se bogira ngo bakuvuge bo buri cyo batuvugaho ntikiba kibuze, kiba kiraho, kuko abantu bararema kandi baba baturuza. None batari ko se uyu Mose we ibigize bitya ngo niwe uvugana n'Imana, ibigize bitya noneho ngo kandi yari yarashatse n'umunyamahanga, ni munyumvi abantu bazi gushakashaka, turumvikana. Yego, amena. Ngo kandi yashatse umunyamahanga. Noneho ngo Imana irarakara, ba Miriyamu barabanza barwara ibibembe, irabereka ko ari Imana. Ariko ngo noneho ngo igeraho ngo irababwira ngo ibwira Aroni ngo yemwe w'Abisiraheli ngo mwebwe nzaza mvugana namwe mwiyerekwa, sinzire murote, ubuhanuzi bubanza. Kandi Aroni ntiyari yoroshe, ni wa mugabo wari waratowe, baragendana ngo bagere mu butayu, inkoni yiwe fimbo yake ikacano, inkoni yiwe iraravye indabo. Ariko nanone ngo iravuga ngo wewe nzoza nkwiyereka mu buhanuzi, ngo ariko uyu Mose mubona, uyu Mose ngo ndamukunda, ngo nzoza mvugana nawe akanwa ku kandi, ngo kuko ngo namwitegereje ndamugaragura. Dawudi yaravuze ngo Mana wa guhagarara imbere y'Imana. Imana yavuze ngo irarimbura Abisiraheli, abwira Imana ngo aho kubica ngo unyandukurure mu gitabo. Imana ngo irebe Mose yari umujyanama we kabisa, iravuga ngo ntaco n'ubangikoze, kuko yakundaga Imana, ngo yari yaramwitegereje ngo abona arakiranuka mu rugo rw'Imana. Yego. Etse bene data, amena. dukunda Imana ku ruhe rugero? Dukunda Imana n'umutima, dukunda Imana n'ubwenge, dukunda Imana n'imbaraga, dukunda bagenzi bacu kuko twikunda, tubakunda uko basa kose. Bitari ibyo ngibyo rero, itegeko rikuru twasigiwe ni iryo ngiryo, ni ugukunda Imana n'umutima wose, ni ugukunda Imana n'ubugingo, ni ugukunda mugenzi wacu kuko twikunda, ni ugukunda abanzi bacu, tugasabira n'abaturenganya. Mwakira ijambo ry'Imana.